Nagana kunate yakariba mu bakuma ntere mwanya chatiani ya East bakuromba mu bangani wa kiama kia DCP mithika tori gutigana na siasa chendewuru na ruregiti kiongavana wa Meru kidurano ne kia 2027 akariba bari wa Meru itirungamiro itoboe ya kiri utungeria burabure okaitene ka John Diga na ripoti Bakari kuma giciko bunge gatigana East bebumberete kanyo munene na kurombora wari minisa mantu mori minora na we mwandiki munene kiri kiama kia DCP no kapteni Mithika Linturi uchokera Meru na kuromba giti kia gavana akiwa na we gumba kuigwa agichokia Meru ara yari kagita ka mbere tukailia ndene timu ira ina National United Opposition no tubatu tuba one time bwe babwe one time ko antu baba ria bonde antu one time ito ile tukora United Opposition to represent boega kire baraba ndene Meru ora to represent Mithika Linturi na tutembo tekere Mithika Linturi amba kwethera aita kuromba kura na regoro akirige egoro tombo tiga tutera representative so badu ntu kuona kire United Opposition Linturi ni arige center stage ito muromba na choke Meru aromba giteke mwe muno giteke ngavana ko bura Linturi akoria akiwa area national tukurega ito mwe Meru turi Meru gavana bara turi nabo bara bakulokerete itwetherete tukiona thene nyinge thoko cietu ciagire ruko ndwene njira ingana kuu tukuromba na rore Mheshimiwa Linturi ikwa kiriro gia kariba Meru ombe ikwa yatukunekerete gigangwana ombe no tutethia no tutungi twenwe iwe nchambera tuyakuo kiaria na nchambe tukua na itukumete gangabana itwenda muntu eno kwa rarenge batu itukona wairo chereri daika cia mwisho no anenkro kurora namba tu sindi akura inkai sana wana Linturi batu turendra wanga vaneto kana antu betu na tuboenda iboenda Linturi ya MP na Linturi message yako very clear wana Linturi batu tuko wachi owe ndene Meru itita boto kwenda you only the man who can stand and talk no ntu tukona nara thirikari nene no mikimbizete vile twenda akariba baba kiaria bari nterecha mikindo giciko bunge weke atigana East ibanenkanirite tomi mwanya bira biotama benda Mithika ya kuromba giti kia gavana bakiwa kinyakare gaka barimo baruthe maandamano mwankarira kegwe kirero kiao ochokera kuromba giti giku Meru ito kwenda Linturi aromba giti kia gavana no ntu gavana to nweru areni arigana mind cia ntu bangi na mathone yo kiongo ateyo utu bona ntu murume akaroma kira roma bangi nikenda tomba kwa represented kabisa bila biotoma twenda Linturi katugwana inchamba yetu endi Linturi kuria na uwe secretary tutakwenda bou batwe tukaria tiania asatiania itwele tukona tionge mwana Linturi boy wa musi bo wananchi bongwa twekwera Linturi we turenda kwetio tuingwa in demand ya wananchi temanto ya muntu atu amwera ibatu to wetia turi wananchi ba Meru county oye andikaenda ombe utethia Meru na itokwera mwathani na kutharime na rore Mheshimiwa no ke akoreo turome tukandamana tukwirite Mheshimiwa ichio ture na turenda we tukwete njara maoro kiongo mato no teona reporter ndo cha Weru kuma nterecha mikindo litigana East mbeta wa John Thiga.